Om Swastiastu. Angge, matur suksema antop galah sane kapaicer yang dewek titiang sangkaning dinane mangkin titiang jagi ngaturang satwa Bali sane mamurde cicing irakrek sakti. Angge, ada tuturan satu Sang Prabu Madek Nate di jagat Garbejana. Ide senang pesan maboros. Ento awanan sadina-dina ide masusupan ke tengah alase. Kairing juru borose muah para panjak idane. Ide medue cicing sakti. Ane keadanen irakrek sakti. Karena bulone berang rakrek, layahne masih rakrek, tur tistu sing bisa ngoyong. Yening sang Prabu sedek memboros ke alase, makejang burone pada jereh tur melaip ngalih tongos mengkeb. Nanging, irakrek sakti tuah nyilapin enjek-enjekan burone. Juru borose nutup pejalane uling duri. Saget tebukine burone subuh mati. Ento makrana juru borose tusing tuyuh. Sakewala liu man borosan. Panjake mekejang liang, setate manunas surudan. Sang Prabu ladang pesan, tur sayang tekan irakrek sakti. Ia kapepekan amah lan setate parak tekan sang Prabu. Makelo-kelo sawatak burone ane ada di tengah alase merasa kewah. Ento mekrana nejani mekejang pada sangkep di betan bunute. Burone ane gede-gede subuh pada nyongkok. Burone ane cenek-cenek subuh pada pagrunyung. Burone ane bisa makabar subuh pas liwat. Ditu lantas ilutung metakon. Nah, ibu buron alas ajak makejang. Jani lawan irakrek sakti. Enyan bani ngarepen iya. Yadin ngadu kasih tengan. Yadin lakar ngadu daya cutetne apang side iya mati. Burone makejang siap. Pamuputne imiong ani sumanggup. Ia sanggup lakar ngarepin tur ngemati yang irakrek sakti. Marek itu, burone makejang uyut. Ada ane ngedesem, ada ane matengkem. Imacan bangun megebras, laut sesumber. Beh, ibe meong, buron berang tur ngakuanen. Nah, yen saja raus ibane, ibe nyidang ngemati yang irakrek sakti, icang bakal ngamah tain ibane duang cocolan. Burone ane lenan bengong tekan sesumbar imacane. Ilutung kewah ngitungang pakrimik sewat burone. Lantas inundan imiong apang enggal mejalan. Entu mekrana imiong enggal-enggal megedi. Gelisang cerita, nejani subenekat di puri Garbejana. Ditu lantas ia menek tembok. Laut ngerepe mejalan di dora be. Apang tusing bakat silapina enjek-enjekane tekan irakrek sakti. Ka cerita jani subuh nyaluk sandikala. Sang Prabu sedek ngerayunang. Imiong mengkap di temboke, benengan dor ide sang Prabu malinggih. Irakrek sakti nyungenggat di peten nyongkok di ajang sang Prabu ane sedek ngerayunang. Ditu imiong keled-keled ngawinang irakrek sakti ngongkong. Kong, kong, kong. Sang Prabu ngentungin nasi akepel madukan be. Sakewala tusing amaha tekan irakrek sakti. Imiong buen dengak-dengok ngawinang irakrek sakti gedeg. Laut macakal ngedengang caling. Sang Prabu buen ngentungan nasi. Nanging buen tusing amaha tekan irakrek sakti. Imiong ngecotang nengok nyaru-nyaru nagih ulung. Irakrek sakti ngang seha makecok menek nagih nyorog imiong. Nanging tusing bakat tange. Irakrek sakti ulung nepen rayunan ide sang Prabu. Ditu sang Prabu duke. Lantas ide ngambil klewang. Sahase ide nyempal irakrek sakti. Mekrana baungnya pegat. Tur getihnya muncrat memberarakan lantas mati. Ilutung teke dari panurekse. Saget saja tepukina irakrek sakti subuh mati. Entu mekrana ia enggal malipetan ke alase. Tur ngarahin burone makejang, ngorang irakrek sakti subuh mati. Burone makejang bleg-began. Imacan sebang ni jengah.
nageh ngamahtain imyonge. Sakawala imyong tusing dadi ati. Ento awanan sabilang mejutaine orugine. Apang tusing amah hetekan imacan. Sukseme satuane antu tusing dadi iraga sesumbar mesuang menyi. Yan tondan karwan lakar nyidang laksana yang. Sepatutnya pindahin malu satondan iraga melaksana. Inggih, sapunika taler satu sane mamurda cicing irak-rak sakti. Inggih titiang ngaturang paramesanti. Om santi 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 om. Suksema manut idedani sareng sami.